Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaki SU pen Orsla unit haringkat ke Malberni LP School kelapin kut no ya ke jingrakhi ya ke Silver Jubilee Celebration manha ka arpusan tarik unai wing arajar arpuar hapo ke senong Malberni. Ha ke jingrakhi kan Malburam jongkai ke ni ke school ke baka ki SU pen Orsla. Unit ha ke jingelam usamla yengs kem ding do kumu president layo ban seng ha usnam khat khandai spa khandai punyo. Ha ke ni ke jing pen hap lama dau kongsan Uba ba job ping ruop MDC Ramrai Jerngam constituency la sakhi langru dau sembut kongsan usamla Radiant Nongrom Assistant General Secretary ka KSU Sengkmie uba Glenbert Kongwer ex General Secretary KSU Sengkmie ki ex member jong kapen Ursla unit USDO jong kapen Ursla Civil Subdivision UBDO pen Ursla block bat kiwei pat kiriu rang ba jong kathan. Hakani kesengi layo on penyat ya ke program du samla V Soklet Assistant General Secretary South Central E Circle KSU bat layo ru ik jingkran neki babun kiri orang pa. Cung cả snong cung cả thao từ long thì snong thì bật đơn bọc tàng habangi yo i các cung cả dinh gia lên ti dòng cả sen để siu bát cung ju các cung cả dinh gia lên ti kinong yalam dòng cả school dòng ni nang ne snong mau ne kidang don sibur di turun belam bat kidang lung ne ban sim yang kor ban yalam yang ni kam dan mereka lah memperpoi hadu kali keselimat dua menta kabanga lamonong kali bapu baping bat kababit tamdo nama tadi itu saya juga kisiu penusulan ini boros kata ka arbusan senam kajinya juga nika school syawni umome kadai kaji genjo sya kata kajinglong sama bapura lada kumu beriu ke arbusan senam kadai kapor kaya haka bangilai kumkisamla ngidon ya ka perkat ke perdan ke baklan ngidon ya ka bormet ke baklan ngidon ya kikti kikijab ki bastet bantrei ban pertelun ban peniad ya kakam ngangit skam bakane ka school ro da ka jingkerjo ajaka syawni umomer barposan senam kananga balai ka jing sekri bat ka jing hikai ya ki khna bat ya ki pateng ki bandangwan ka KSU kelaseng ya ki school hakijaka ki baper oper kumur khot jong ka KSU na sakane kathar ngaju perkhat baga school ka baga KSU ka seng nangong tam kadai hajatalong ka baga nang tay harang nang tung block 1 pose mention snem nga kendit thread bantep baga school ka banengkong tam ka blaseng daga KSU kadai hagani kasnong mau berna Shikantin akan tin ubi on ba soklan untan wasno ba ngan ai kajing tekbok ke ruang ya kani ke school naman arpusan senam le se ha kajing yai dan ti jongka le se ha ka terus da khat lais pa khat nyo pi khat nyo pi mo
hau ta ukha kandai spa kandai punyo porba pidan sedang ban prat lenti ya kata ka jinglong jiman jogani ka school le se kandai hi ka basok ni sotho pakadon hi ka jing kat hado ban da sen ka school hado ka no ban wani lam tu no hutai ka no ban sotho e ka shnong ro e ka jingdon kam jo ka school hado ki por kita ki le se ka ba na phi kum ki no ngelam khmat jogani ka school phila mat hado ki por le se ndai thampai pakhat pa da ba hakini ki apusan snam ki ba manta la tulun philayo i uso daga ba phi baki khna ki jongphi na kani ka school untang kila nang lasta untang ba kila yo ka jin pulir puthi hindrai kila yo ru ka jin shamphang Meladap dan mesin masuk men. Lamar ba kalong KA. Kabang habat kemen. Lamar ke usumbai bagi apren. Arsan Islam Shwa. Usumbai pot. Usumbai bah. Bahado kan ikleman. Ka school ka yang inoy kay gidan ki kena kilami nakoy ka puas so ka puas. Berkalong kaya masuklah, bagaimana akan dimarapun ya so berdakran sekaman, berjalan kena berada ya ke degree. Berpendat degree to become BSc untuk doktor, nak tahan no kendong, nak senang ngebalap kendong kumne. Kalau baik halu kata, lalu akan hari yang juga lain, lalu akan hari yang jong kikot Islam. Labia keren harga jing biang jinoi kai dah berpulang niki para banyak keren harga yang kapisah katika kalau baik anu kata mar bon di long yang long sama long kendong yang bon di bedok ngimla mana kata abang man thiet pat kalau mikir ba haban durut baskat banit banyo bat thiet kon bat kanutam bat pasful hapenuslah bat shadow sesuatu. Kalau percaya ke batan atau ke data, jingnya pulir, ni dia kedua kesamaran kedong, ni suntuk ni tip. Barhajing terekam, apa kasar Yesus, kasar ni sama pulir, ni kedua bonjat, kini kedong ye, bat kumnoi kini jat kena. Kajing ayat ti kaman kadiang gibro unit gibro ni kajing temu ban play di school lagi thai koper Umday kan lihat senang umday dia ko jatalong kumjuru apa lofton ke KSU kapli ya ke green school kum sibenta banaya ikna kibawan na kalongin kabakam tuna ba anda misni ndak ladat wai ke jumbala ilabat benteteng ya ke kuliah judi janit bat bikin penolong kita jingmu kiba kidan apa gajian berjongki kumbangi tip bagajinang yang start kade katiar kabaklantam namda katawa tu kerja dulu. Dan gini sini mentah, dan yo yang kubur ke bukti, ya kayak ke jinja belajar di pemukul, kayak berperlong bengindu na ke museum ke bukordor, jadi para selam jadi hantai, kalau mbak nyimsum long try, ya kekendau siap, tapi ya kejungi. Kerang begini yo, ya kerja dulu bakalan, ide, mengerti kenapa mengihi long try, ya kan ini kekendau siap, tapi ya kejungi. Ingat kan bahwa jindon juga KSU beruslah ini hari ini kan kadang-kadang banai musim banai kisah cakri ke Bukura ya ini kan habo dibentai boper hak emlang salang jangan ini senang tapi aja kejongpi gidai kari ke ba giduna haka jindon ke population bat nasko na do bangiyo ay kajela kian ki ban nyada ya ka jat beri ki jongi ki dang tuna pelat ngidon kang ya land transfer act na kian ki ba na ka state assembly ka lathau kadang ngaka jingpet ka jonga masko ba tang ka land transfer act i ka dei ko na kian ka ba ladang benta ban nyada ya khendo ka siap ka jongi ban reng ngala ban auru ba ka ne ka sngi ba ka KSU kadai kawai naki organization ki baklan bor
hapo kane ka state ki jongi hakaba klashim yakimat adu kisnam gi bamenshwa banyada yakane ka state ka bayit jongi nasko barang ba kadang kat badang don ke KSU ka jadberiu ka jongi ka im balai ngalaban ong yakane nabar habang apet yakiseng balang baper ngai iba balai ka KSU kadang kiu bat kadang ne mar ba kadang sha yakin nongelam ki ba yoi jingai ki ba iet ya ka jadberiu ki ba iet ya ka jalla ban ngila ban auru banado usnam khatndai spa anyo popra baseng ki KSU ka KSU kadang kiu rasam kadang yang gadau hadu kanya ka klimat ka pemerintah nomor balai kadai ka seng ka bamdan ya kata ka corruption kadai ka seng ka bamju involve ha ka politics nasko ba kiwe ki seng balang ru kidai ban pet ya ka nuksa jong ka KSU hakaba ki trei ya ki kam mon soba na kebenta ke imlang salang jong ka jat beriu jongi barakaba khaddo ngasgo ban kentu ya ki ne ki hybrid ki kena school ki bait jong ka ne ka dong ka than kumba pipet haki statistics ki bawan na po ka central government kumla penpau iwei na ki samla jong KSU menne ba kajing puli kelanang hiar hakane kejela ka bait ki jongi hoi nyemla ban keno taya ka sarkar nrei ki bon ki mat ki daw ki ba kajing puli ka hiar hakane ka state ki jongi hybrid bait ki khon samla baro ki bra puli ki tu ki pas peoples ki dang ki badang dap ai jing rai ngakentu yo pi baro ba pide ban yalong ki bas smart ki bas ting mar ki kimia ki kpa ki jong phi baro ki trestam katno ban penbiang bicycle ban pha ban puli ya phi wat penleno ai ya kitu ki jing trestam jong ki kimia ki kpa ki jong phi ha ka jing jaitu ngapet balai nga ong ya kata ngapet ba ki bon ki kena samla ki drop out hakine ki sngi hakine ki benai ki snam menta kadai ba kila muja tang ka mobile ka PUBG ru kadai kawai ka daw ka ba ki khon samla ki la shabat ha ka ba ki thai no ban let ban puli ban let school ngasno ba kum ki khna school ha ba ki lecture school ki de ban trestam khnang ba phinla ban kiu na kamenta ya lajong na kamenta ka yeng kasam ban khamtam na kamenta kari khasi jantia ba e jongi hi barokoi